Sa sin ngapriang sumba biang ipi baro ki nong kesan ke jonga ni ka YouTube channel ke jonga ti menta ngawan ra biang ipi la slam ba ngala bu ko we ka tutorial na menta ban kumno ban sna music track ti abang apet ki comments jong ki prolog pun sin ki ong penmi biang ti ngaru ngami olat ti kan le kumno tang pa menta nga persang bat menta teng la bu bat ka dialog pangan hikai kumno mah mlong kum to we ka bang pen i sin Teh kini kepor ngan batai sendan kat bagrang sna kini katrak. Teh kini kepor ngadan lai teli ki instrumen kabamut ki part jong ka drum. Hang ni penyui kani kadeka kick drum. Kani kadeka snare drum, bat kani part kadeka hi-hats ka baki ong. Teh menta ka sound ngan pensengau cuai pi hagani kepor. Ti ningkong ngan penjak shua ngan mood shua yakani ka snare bat kani ka hi-hat. Ti menta ngan tem yakani ka kick drum ka sound jong ka kick drum. Ti kebnon snai ka beat pilak ban yoi. Ti menta ngan play kani ka kick drum. Ti menta play yasngau kani ka drum. Ti menta ngan mood no yakani ngan play se kani ka snare. Ti menta ngan play. Play yasngau ka sound. Mentangan play kini ka hi-hats bat ngan move no cuai kini bro atli. Itai di hi-hats sasin mah. Te kini gede ki lai teli ki benta ki ba ngisai pedon kambha ka bangi le na ngisnai ka drum. Te nomor bon sin ngisai don. Sedon ki ba sna track kom tu ngisai tem direct na po keyboard ikitu ki ready made ki redeem ngan ki redeem ready made haki ready made ladang item tu kemud katu ka yu dai pimla ban sna le se dan ka por ba pikwa man sna ka beat kat kum ka ba pikwa pimla ban yo tidak ba pile kom ni pila ban sna kan ur kom ka beat ka ba pikwa lani ka jing ruai ka don kam te ka ni ka por ngan sna sedang suna ka drum ngan sna sue ka drum bat hadin mengadal la debyo ka drum tinga sambo pat sakiwe perki instrumen te kani ka hi-hats bunsin sa long continue back sa chik continue te bentangan bo sue kani ngan la sue kani bet kani nga chu copy back nomor kani ka ju ngabu kum to la ban page ba kum no te bentang atem tang ba pim pat yo ngau bat pin sayo ngau sibet mar bentang dang mud kani ka sistem jangan lihat ngan sapen sengoi PC bet. Ti imat ka slow pelat ka tempo dengan change no yakani ngan ai no chispa. Hang ni kelawan biangka snare drum. Ngan ai biangka kick hang tu. Ti katu ngelayo itu ke beat mah. Nang ne hang ne kalong si measurement te kani ngalak ban chu copy batch kamat. Tidak ada copy katu kan wan bit keju. Tingan copy si copy ha do bang ngalak sengau dei bat kejing dan kam janga. Ti mentang la deb ya drum ti mentangan lej pat sai ka paino ngabu sya ni setrai ti nang ta ni ngan wat ya ka paino ya kan ni instrumen ban yo dai phap lej nang ni project te pilih ya ka track te add instrument track lada dai instrument track pat hang ni klik hang tu ki buon ba ki VST instrument te fila ban jet kat ba pisang ngangan jet dengan ni ka Helion 1 kebadan akan ni ka Cubase
do nai oke te kelawan kan ni te nga klik hang ni bat nga jadi ke instrumen atau piano ma te nga piano nga kwa ban sim na ni ka melo grand piano te hang niam da ni ai la yo instrumen te ni ngan sim da neulet ngan shurit line ngan shudroid hang ni la da kwa ban penjerong ni pelingkot syura abet kem tu penseng pelama kata kom sina musik de ba draw dulet tho du ulet kem draw po pen te mantangan play ka tu hang ni kan gadan ka graph bangan le hang ni ka bangala ban draw kita ki musik ling ba kini ki notes ki badan hang ni uskil kan sim du E major ma ngan penjerong kum tu but undi sound ro pensayot sangau shibet mentai le se pin pat yo sangau uni udai u chord E major te mentangan cukup pi bet kem ni ter hai ini benta bang abu ikini ki notes te hang ni ka dei ka introduction melodi kem tu te pensayot sangau ikini ki music sibet dang la play dala dep te mentang la dep hang ni te menta pat ngang sedang segawai pat ka instrumen kata kalong ngan le sa ka bass pat ngan delete fa kini ki barim hakini ka benta ka bang ru dang ne let ikini kini ka de ka bass te kumno ka one sound kumno kan pin yo sngau ya ka jing sawa taru pensayot sngau andang la dep te ngamla ban ailut ikini ki instrumen brokhait namar la dang apen yo sngau ka long technical problem kini ka ujunga kam don go way ka bang ban connect ka bagan cam direct ka sound dai tom nilai next video ngadai ngan sa le ya kata ngan sa pen EP kan long direct sound kan kamba dengan persang
Tim tak dan kam yang abangan senasa ka rolling kendiat suaba dan itu i benta bas ngudai ban ai rolling te pila ban senahi kumne te benta ini benta ide i rolling pensa sengap itu benta andola dep. Te kene ka tutorial part 2 kadang sule kumni kadang subu tangki main instrumen mar hakani ka track dang bon ki instrumen dang bon ki benta bahap ban kum ki gitar kum no ban play gitar te ya kita le se pila ban yu ka we pat ka tutorial sa company kum no ban mixing ban le mastering nadong shadong te benta to nya sengap ya kani ka bang ladap in senang ya peteng pat 1 2 3 4 start.